Terima kasih. Urang hanai kampung laranto. Bohane bohkanane yang barokon yo bubut gubuh fitrah le ayah ataupun mak. Saat kali di kampung, artinya kampung na batas. Anaknya ka di luar batas kampung. Bohto Geno menyata cok ke kampung Samalanga, ijak barat ka lewat batas kabupaten batas ini. Ijak utimu ka lewat belang Curucu, kait tamong batas kecamatan Mamplang. Nyan hanjil le gebu fitrah henoi kampung. Karena wajib fitrah pat-pat yang gitanyo wate jilub madauro malam uroraya. Misi gebuh awai takjil nyan benar urang yang gebuh fitrah ke urang nyan atas nama urang nyan di tempat gebuh fitrah bak malam uroraya. Menyaka terlanjur gejak bak malam uroraya nyan fitrah wajib pat gak nyan manteng di malam uroraya yang karena cek pulang. Karena syarat memada zakat fitrah yang tak takjil gitanya yang na di tempatnya bak malam raya urang terima bermandang je ke mustahik zakat. Demikian.